Danger Zone. Dalia, unamua mzee kweli? Bosi, mwanamke mzuri sawa wewe, kumbe ni shetani kweli. Uko mweupe lakini uko mwanamke shetani sana, bahili. Dalia, leo tukikumbana na mimi kwa hivi Dalia, lazima tu Dalia, unaniharibia kazi kweli, kumuua bosi. Mimi kwa hivi nikikubana naweza nikakutafuna. Wewe si mwanamke, uko shetani. Dalia, Dalia. Kwa nini hausikii? Kwa jua nini hausikii mdomo wako? Wewe unaniambia watu na kwa sababu endelee. Hausikii hata wewe? Niambia mpenzi wako. Nzaya. Nakubwiye wiki. Njura tinga henda gusubiramo. Ugira utsimu. Setera kya nyuma. Iyi si mutongera kwibona. Yaani mimi naona mume wangu amenishinda kabisa, mambo ni mengi sana, yani makubwa yani. Mtaani ni yeye, yani fasi yote, yani wajirani ni yeye tu, yani maneno ni yeye tu ndio anasema tu. Mara wamshike na wake za watu, mara wamshike na binti za watu, yani simuelewi. Hapo tunaweza tukakata miezi miwili, yani simjui, hanijui, yani tafikiri kama yani hatuko mke na mume. Mpaka naanza kudai haki yangu, tafikiri yani haitakiwi yani kusema hilo neno ndani ya nyumba. Nikijaribu kusema hilo neno inakuwa matatizo ndani ya nyumba. Yani sielewi ni nini, nataka uniulizie naye kikosa gani niko nalo, kama ni kasoro gani labda nijue na mimi nijirekebishe. Sababu amenishinda kabisa. Nasikia amenichosha sana, ndio maana mama kuja kwako ili utatue matatizo. Naam. Hakuna kingine labda katika vitu utakwenda kusahau labda. Kwa kweli ni mengi sana. Yaani siwezi kusema eti niamalize. Ndio. Ni marefu sana. Naam. Kwa mimi nashukuru sana kwa kusikia habari zako. Pia kuna ushindi wa kuona mwaka she umwanzuro cyangwa decision kuza tubumvirize ibibazo bya mufise kuko ni muri abambere kandi ni muri abantu ibibazo by'ingo ni byinshi cyane biri mu ngo zitandukanye. Kino babwira ubuntu yuko ingo nka nyinshi nka 80% na mambo afise bamwe bose afise vyabo. Sasa Sheikh, umesikia mke wako alivyozungumza, kajazungumza mengi tu sana, sababu sisi asili yetu tunapomsikia mtu upande mmoja lazima tusikie upande wa pili, sababu wanasema urume gume ukamwayera, lakini alhamdulillah avuze imbere yawe. Cyo nabwira gusa imbere ya byose mutinye Imana, cyo tuvuga mimi sina moto, sina pepo, sidhuru wala sinufaishi, lakini yuko Mwenyezi Mungu ali Imana idahwera, Imana izi ibigaragara n'ibitagaragara.
iri mu mishaha y'imitima yacu. Impamvu rero shekhe ngayo ibisi byo mu ndamu wawe yavuze kutamwubaha, gusimba ibigo, kwegana n'udukumi cyangwa abadamu bandi byinshi cyane yabivuze, sinabisubira kuba wabyumvise. Sasa akasema haya mali zungumza mke wako, wewe unasemaje? Hizi habari zote ni point takriban 5 au 6 hivi. Hizi point anazozungumza anakuzushia au ni ukweli mambo kama haya yameshatokea, ndio mambo ambayo unayaishi? Na akasema masuala mazima ya kutoka mkiitwa kwenye masharehe sijui au wewe yani kama vile hautaki uende naye, haya yote yameshatokea au anakuzushia? Karibu sana ndugu yangu. Naam. Kujibu ndashimira Imana. Na namshukuru mke wangu ambaye ananipatia fikra ya kuja hapa. Kweli Sheikh, hakuna binadamu asiyokosea. Ndio. Kila binadamu anakosea. Ndio. Na kila binadamu ana pungufu yake. Ndio. Kwa kweli tu Sheikh, tu mimi naweza nikasema tu acha nikiri kosa langu. Acha nikiri kosa langu. Ilitokea tu, lakini unajua katika ndoa pakosei kwa mzozano. Kwa kweli naomba mke wangu anisamehe. Turudi kama vile zamani. Na mapenzi yetu ya dumu. Ili mtoto wetu Jamila tumpe furaha katika nyumba yake, apate furaha ya baba, apate furaha ya mama. Wallahi tamshimugule wanje kandi bwana ndamukunda. Kise gusanisha gusaya shetani gusaya yagendereye mu gusa gusa jewe si kuri jewe mfano mbabazi ababarire ndibaza ko yari wallahi nizosubira kandi nizosubira kandi ndana nasiye umugore wanje ababarire turudi kama vile zamani na Sheikh. Ndio kweli naomba dua yangu sivunjiki kutokana na mambo ya kuuza. Ndio. Ila kitu Mashallah, mashallah. Manishimo cyane. Majamili. Ndibaza mumvise umugabo wawe yuko akashase birebire, ashise kutuja muri soko niruze. Avuze ati yamara ko ibyo mudamu wanje yavuze byinshi biribyo nibyo tibyaranciyemo gato umwana w'umuntu ko nambaye mubiri ashika umuntu agakosha, ariko yuko yifuza yuko mutangura bishasha mukumvikana. Wowe umva ibyo ubivuze kwikinawe? Ni vyiza niba yihanuye akisubira kunze bavyiza, gusa ntaba ari kugenga hama dushika imbere bibindi ngo hava yihindukira mu jambo cyo cyonyine gusa. Kuko ni vyiza na jeno ryo ngomba ndahindutse byo byiza kurusha basubira kubana amahoro nk'umugore n'umugabo twubahana n'umwana akamva akaregwa mu birori vyiza by'abavyeyi, akabona akiga indero nziza nyene kubona umva ku bavyeyi b'ukuntu bamufata, ntagende nawe nyene umva mu ngeso mbi nk'ubizo biba yumva kwa se. Byabyo mashallah niba marishimo cyane kubona icyicaro cyacu mu izungu ageza kuko burya bake cyane kenshi dukunda guhura n'amadose nk'aya ugasanga n'induru gusa abantu ntibumvikanye tukana bagira kuriya ngo mu izungu akorera ubuntu ukuvuga nta majambo maremare tugiye kuvuga. Mimi tunapenda tunasaha kwa nyote wawili. Alhamdulillah yeye mke na mume na mtoto Jamila kama mzungumzia hapa. Kikweli duniani hakuna mkamilifu kama nilivyosema. Hatupatikana mkamilifu duniani. Sio kwa na makubwa na madogo. Na sio kwa na madogo na makubwa. Sio kwa na ya kuonekana na ya kujificha. Hiyo ndio asili ya binadamu. Na mwanadamu mzuri yule ambaye anakiri makosa yake na kujirejea. Mbaya wa viumbe ni yule ambaye anasema kwa ulimi yake katika nafsi yake hamna kitu. Huyo ndio mbaya wa viumbe. Na mwisho wa siku kiumbe kama huyu Mwenyezi Mungu huwa anamdhalilisha na anamwaibisha. Lakini mtu akikiri katika nafsi yake, moja masharti za kupata toba ni kile kukiri moyo wako ukajutia anafanya vibaya kweli nini ukajutia, basi Mwenyezi Mungu anakurahisishia na kusamehe na mambo yanakuwa vizuri. Hakuna kitu kizito shekhi wangu kama masuala mazima haya ya kuleta dhulma katika ndoa. Ndoa nyingi sana asilimia kama
90 nyingi ziko ndani dhulma. Watu wanafanyana dhulma. Kama sio mke ni mume, kama sio mume ni mke. Yaani dhulma. Na Mwenyezi Mungu hapendi madhalim. Hapendi mwenye kudhulumu mwenzake. Ndio maana katika zile aya zinasoma siku ya ile ya khutbatul hajj anasema inna Allah kana alaykum raqiba. Kama Mwenyezi Mungu yeye ndio surveyor, yeye ndio anawavea na watazama kila mnachokifanya. Kiwe kauli, iwe vitendo, kila kitu. Kwa hiyo ndio ni moja wa kitu ambacho kinatembelewa sana na mashaitani kwa sababu ni moja wa ibada kubwa ambayo kila unachokifanya unakipatia thawabu. Kuna dada yangu hapa mama Jamila pia ajepushe jazba ya kuwa anamshutumu mume wake, anamwataki maneno makali kwa sababu Sheikh alizungumzia kule mwanzo kwamba unamshutumu sana, mwataki sana, maneno makali sana. Sasa na yeye wakati mwingine anashindwa na yana kaidika zaidi. Na yeye haelewi na sikii, ndio maana na mimi na nyuma na najikuta nimeongea na hasira. Ni binadamu. Napenda sana mke wako. Mashaallah. Basi Sheikh ndio hivyo bwana. Allah amekuzawadia mke mzuri, akivaa anapendeza. Kwa nini sasa hiyo au wengine kutafuta nje huko? Ni vitu ambavyo vinatuvulia heshima. Nilipokuambia kipindi kile, ni vitu vinatuvulia heshima Sheikh. Mmoja wa kitu kinahusisha heshima wanandoa ni wanandoa kuchepuka. Na wanandoa kwa sasa wengi wanachepuka wengi sana. Inakuwa mtu kushika simu hii, usema sike simu yako. Simu hii Sheikh, ukisema mke wako aishike hivi inakuwa ni fujo. Nashukuru sana Sheikh. Mashaallah. Kabisa nashukuru kwa kutupokea. Ndio. Wengine wa Sheikh kusema kutupokea hapa kwani kitubeba hivi kwenda kurudi. Ninashukuru sana kabisa. Mimi nafikiri ndio hivyo, na wenyewe binadamu wanakosea, ndio tusameheane tu. Na sisi kama tunafanya hivi vizuri tunavyoona si kwa ujanja wetu ni kwa kadari za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo alhamdulillah tunashukuru zaidi. Mwenye mwitinye leo ni agira ikichaje cyose kumbure kishoko wasoba. Twapure mutwikoreko kwa watoto tayari. Mwenye wale wose. Karibuni sana. Asante. Mkiwa mtuondoke basi mkiwa. Hamna wasiwasi. Kila la kheri jamani. Acha nipokee wengine. Inshallah. Talia. Nenda sio. Ndakora vizuri. Natali moto ariko ndakubona yuko atari kuri. Ndaho vraiment nta na kimwe ubwo nawe niho mbona ngo ntimeze neza. Siko gusa nuko ari umutwe nyene uri kuranja bisanzwe. N'ahandi ho nta kibazo. Urazi ngiye tumarana. Sikunda kuzi neza. Mtoto mgegusha ni mnavaja. Shit. Jesi ndakutaho dushanye kiganda. Urankunda. Sindakumva. None ivyo ni cyo uri kurabatse na kibazo. Sinshuri kibazo urafunda. Ndakukunda. Merci. Amakuru numvise. Kugira kirufu rwa boss. Cyo ubizi. Reka. Kwanza boss wawe yapfu. Shaka yuko iyo mvuga nishashe amatwi yawe. Ije numva ibihu ariko nibaza ko ivyo bintu nyene bakavuga bakavuga ko ari muzima iki ntavyo narinzi neza bugeze numva menga ko bivuga ko sinakira mutwe neza. Tajabia bana yamaze ngo urukuru ko nyankora. Kandi bya nawe ndakuravye mu maso. Ndabona yuko usa n'umuntu ufise ico biziko. Reka ndabizi ko cyane rero ko numva ko nyene yapfuye none umuntu sidakutahurashe. Cyane mu mabana nyagara. Ka je watari wa musi tujana yo gusa. Ugiye ku presenta nta wundi. Tini Imana yo mwijoro. Nari hari umuntu yo kubaho Imana. Tini Imana yo mwijoro. Cyase ngira nibaza ko ndayitinya kukurusha ahubwo. Ushaka kubwira ibintu nzayaha yanyibwiriye wenyine. Yuko ari urukuru cyangwa ari urubeshi. Yabwiye ko ari wowe wabaye umuntu wa nyuma kubona na boss wanjye. Jewe wewe ni wabaye umuntu wa nyuma mbere mufitanye programme. Jewe boss wawe jewe turafitanye imigenderanire je na tumenye tuvuga je sindi kunda kumva. Habo ico kibazo jewe no kibaza wewe. Ahubwo wewe je nanje uri kurantangaza. Jewe ko boss wawe je turamenyeranye nawe.
Imbeje tunovuga ko noba umuntu wa nyuma wo kuvugana nawe biduhuriye hehe biciye kuki jewe cyane imigenderanire nawe ko namumenye ko bwawe nkaba namubonye ujya munsi ahandi namumenye hari hehe ubu nyambari inzaya haza yiwe nyene je imana ivyo je sindavyumva ko ukorana uranantanga kumbira ivyo yuko uwo mugabo ivyo ntekaravuga je sindavyumva Daria buriya bara yamaze ko ngira shaka yaravye nari ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka ashadre manikirara kwera umugabo uwo nzaya umunye binyuma cyane cyo buzo namubonye wa munsi ngira nuko twe guhurira mu barabara ndijenye nari naho ntari no kumwibuka umuntu ubonye rimwe ubaza ko gufusha kumwibuka Daria ngaho shajya mu bonga bari nzaya naho nyene yarashagarikiye kwe ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka nani kinyoma ko kumenga uri kurahanga kandi twese turabana baba icyo kinyoma uri kuravuga n'ikiri nawe uri kuramva ko ndiko nakubesha ntacabwenge rusho yondi sawa niko je shana jewe Daria hari mbona ko nago umwanya umwe no kwikira no kwipfira nkavaho kuyo mu gahanga kiwe hariko de none hafi yapfuye ariko de mu Cyongereza ni di, mu Gifaransa ni de, mu Kirundi cy'iwacu ni de. Mu gahanga kiwiwe. None ivyo bisigura iki? Bisigura iki? Bisigura yuko niwe wabaye umuntu wa nyuma yabonanye nawe. Bisigura yuko de ari izina, ari indome itangura izina ry'iwawe. Ibi bintu bibiri gute? Daria. Urumva bisigura yuko rero jewe ndi umwicano. Nakubwiye ko boss wawe duherukana wa munsi wewe nyumugenda kumpresent. Je boss nta migenderanire dufitaniye. Sivyo? Hamwarika akubwira ko yambonye ku minsi tugendanye na wewe. Ubona ko je ndi umuntu w'umwicano. Biboreka kuri kurashaka kumbira ko je ndi umwicano. Wumva wabonye hodi mu mutwe wiwe nkabuze ko yitwa Daria. Ngira ucubona yuko sindiko ndagutahura. Please turura. Oya. Turura. Shere je ntakuntumbira yuko uri kurangira ibintu nk'ivyo ndiko ndakubwira je ntawe. Uko gumunyera ko yuko menga. I'm sorry. Ubu waravyubanye mu di. Ucubona ko di ari je twahukanye nawe. Hariho Didier. Sivyo? None hariho nyambari ba Digisoni, ntumbaze bari ba Diodoni, ba Deniza, ba Daliri nyambari bande. Ni maka Daria jewe. Abonye umva uwo ikintu cyose mubonye kiri mu nzokumva ko jewe. Shere apana. Apana frère. Amakenga gusa narifise muri jewe. Amakenga ukagira ko amakenga jewe ndi umusheri wawe. Umuntu mujya tuzorushinga gute ufise kubwira mu bisanzwe nk'ivyo uri umuntu vraiment sinumva ko unazana kunyikeka ko je unyikeka ibintu nk'ivyo. Ubisigura kutanyizeye. Ya birumvikana. Ubwo je natangiye kumva woza kumbwira ibintu nk'ivyo. Ubwo ari kumazi ujya mu hungu rero usanga yacanganyikiye. Ngo jewe ali muri umfanya afisi jewe shibingoye mu mutwe wanje. Shawe mungu nawe nyene usanga ndota ngira yanyiravye. Sindavyumva. Dalia ndosha kwigarukiza nga. Ndosha kuvuga ibintu. Ushaka tuyibandanye. Kuko je sindavyumva kungene usho komana nko kumva uri kura nko umuntu yo kumva uri kura uranyimvira ko ibintu nk'ivyo. Ibintu uri kurandaba none bana je sa n'umwica. Okay nagize amakosa babali. Usa n'umwica. Okay babali nagize amakosa babali ndasaki kugana. Shere birambabaje cyane. Kandi birambabaje. Sinenzi ko imisi yose imyaka yose dukundanye. Hogera igihe ukabura n'akantu na gato yaka aka ko kunyizera. Ntunyizera n'akantu gato ya naka. Ujye uri kuraraba ubona je sa n'umumisha. Nunkundare. Wowe wambajije ubwa mbere urankunda kwezi ndagukunda. Mugabo akubwira ati ngukunda no kwizera. Ubwo n'ibintu vuza sinshaka no kubona amaso yaje ngo yakutabizi. Wowe umuntu utangiye kureka kunyizera tukira abasheri tukiri muri fiancé nitwamara kubana. Bizoba bimeze gute? Naho yuko tari. Oya, we cyese ndiko navuga ni uri kuranta uko ntari. Ngo ntacyo ndabiziko. Ne nkaje no menya urupfu rwa boss we bigitse. Sababu yako. Je ndi ukorera je ndi mukozi wiwe. Sababu yako. Ndazi na aba ko je namunye byo muzi. Ashira kwaje. Nishi tuyache. Tena minani umaga sana. Tuyache please. Minani uma sana. Sorry. Kila kitu mpaka naishiwa. Sikiliza basi. Hivi kweli? Nakuomba. Uniamini? Na mapenzi yote nilikupatia. Moyo wangu nilikukabidhi. Lakini hivyo au unipende kwa jua bosi wako.
Mpaka unakataa kuniamini. Hivi unaanza kunisingizia vitu ya mauaji. Ya Rabbi. Unataka nifanye nini lakini? Sikuelewi. Tena sikuelewi. Sikuelewi. Nifanya makosa. Uyo Mungu yanyibesheko. Jewe dali. Okay, I'm sorry. Ngende bapereza abandi batanguzwa n'amafabe ya de mugapana kuza kumpereza jewe mushiri wawe. Just